Hello everyone. We welcome you in the precious name of our Lord and Saviour, the Lord Jesus Christ. Trust that all is well with you. And as 3 John 2 says, may you prosper and be in health even as your souls prosper. Now sometimes our circumstances change so abruptly, and last week we could not broadcast because of unforeseen circumstances, but we are grateful that we can be with you now, and we've put together a whole lot of the old choruses, so we ask you to come and sing along with us. I'm sure you'll know the words of them all, and join in with us and be blessed. Amen. Hallelujah. I'm still waiting for our musician to come. Yes, clap with us, sing and rejoice. You know, there's that good old-time religion, and it was good enough for Paul, it was good enough for Silas, and I want to tell you, it's good enough for me. Hallelujah. Yes, hallelujah. Is so wonderlik om vanaand weer by mekaar te wees in die kosbare, wonderlike, mooiste, beminnelike naam van Jesus Christus. Ons groet julle hier uit Port Elizabeth, in ons huisie hier, ons lekker aftreehuisie wat die Here vir ons gegee het. En dis vir ons so lekker om die naam van die Here te kan groot maak en hom te aanbid. Dankie dat jy vanaand saam met ons is en by ons aangesluit het. En ag, kom ons loof en ons prys sy naam net sommer lekker saam. En dit is so lekker om die Here te dien. Halleluja. Ja, amen. Die skrif wat ons gaan lees is so bekend. Dis Matteus 6 vers 33 en 34. Ek is seker daar's baie van julle wat daar klaar weet wat dit is. En dan is daar een uit Spreuke ook. So I'm going to ask Miranda just to read those scriptures for us. Thanks, Dad. Matthew chapter 6 verses 33 and 34, and it says, but seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. En dan Spreuke 27 vers 1, beroem jou nie op die dag van môre nie, want jy weet nie wat die dag sal bring nie. Yes, so it's no use worrying about tomorrow, because this is the day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it. And each morning, as we awaken to a new day, we should sing this song, or we should quote the scripture actually, because it's on scripture, and we say, this is the day that the Lord has made. And then our second chorus that we're going to sing is, every day with Jesus is sweeter than the day before. Yes, hallelujah. Praise his name.
come from 1912, I would imagine. It's still so beautiful to sing. Yes, And they're so happy and have a good message as well. Yes, hallelujah. Kom ons sing en dans vir hom, gee hom eer, want hy is eers lofwaardig en aanbiddingswaardig. Amen. Ja, ek glo nie my ma sal omgee om met julle te deel nie. Die rede kom ons nie verlede Dinsdag aand kon uitsaai nie. My ma, sy is nou 86 jaar oud, het maandag aand geval in die aftreeoord waar sy bly in haar kamer en sy is baie ernstig beseer gewees, so ons was met haar by die ongevalle en ons is deur 'n tawe week hierdie week. Maar ek het so die Here so mooi gevra dat hy my moeder sal aanraak en gister het ons begin sien dat daar 'n bietjie beterskap is en vanaand kan ek werklik sê, daar is blydskap in sy teenwoordigheid en ek wil sing en ek wil dans, want vanaand gaan dit al baie beter met my moeder en ek sien my ou sus Renée Swart kyk saam met ons en ja my sus, saam met jou en ons broer en ons ander familie, ons swaar, ons skoonsussie en my liefling man hier saam met ons kinders, kleinkinders, wil ons vanaand die Here al die eer gee, dat hy mamma vir ons gespaar het, en dat dit al baie beter gaan. Ja, daar is nog 'n paadjie voor, maar ons weet nie wat die dag van môre inhou nie. So kom ons gebruik elke dag wat die Here vir ons gee, om voluit te lewe, en net elke dag vir hom die eer en die lof te bring, wat hom toe kom, want hy alleen is waardig om aanbid te word. Prys sy naam en ek wil net vra julle, wat so gereeld by ons inskakel, julle weet dat my ma Sylvia Stander, sy skakel ook altyd in, dat julle haar sal onthou, in gebed, en dan is daar ook van ons baie goeie vriende, wat ook hierdie week deur 'n moeilike tyd gegaan het, en ons besef net hoe, die lewe is so, wat is die woord wat ek soek? Jy weet nooit wat die dag van môre inhou nie. Onvoorspelbaar, dankie my man, jy's Engelsman, jy doen goed. My lewe is werklik onvoorspelbaar, en dat ons elke dag sal gebruik wat die Here vir ons gee, om vir mekaar daar te wees, om vir mekaar te bemoedig, vir mekaar net 'n ou drukkie te gee en sê, ek is lief vir jou, ek waardeer jou, dankie vir wat jy in my lewe beteken, en dankie vir julle wat vir ons bid, en ons bid ook vir julle, en ek weet Tannie Alda is ook vanaand ingeskakel, en sy is ook hierdie week, laaste paar daar ook deur 'n moeilike tyd, en Tannie, ons bid ook vir Tannie, en mag die Here Tannie se genesingsproses net sommer vinnig bespoedig, ons bid saam met die familie ook vir Tannie. Amen. Yes, we cannot boast of tomorrow, but we know who holds tomorrow. And he is a great and an awesome God. En ons volgende liedjie is mos oor die grootheid van ons God, nee. Amen. Great is our God, how great is His name. He's the only one who's ever the same. He rolled back the waters of the mighty Red Sea, and He said, I'll lead you, put your trust in me.
Yes, we love Him because He first loved us. And He gave His Son to be the propitiation for our sins. Now that word propitiation means the turning away of the wrath of God by the payment of a price. And the price that was paid, the ransom price, was the precious lifeblood, the lifeblood of our Lord Jesus Christ, who gave His life for us so that we can live for the praise of His name and for the honor of His name. Ja. Hallelujah. Praise God. Skat, ek wonder op hierdie tyd of ek gou net 'n paar mense kan groet. Ons sing so lekker saam vanaand en ons verwelkom julle weer 'n keer saam met ons, Bill en Fiona, Brian and Dorothy, our dear friends, Danny Alna, Kitty, Dreyer, Sharon Penny, my ou sis Renee Swart, Elsa Landsberg, Margaret Boyd, Chrissy Herter, en dan ander wat later inskakel. Ek weet van ons vriende het ons laat weet, hulle internet werk nie op die oomblik nie, of hulle is 'n bietjie van die lyn af. Ons mis julle vanaand, maar ons weet julle gaan later na dit kyk, julle weet wie julle is, en die Here seën julle. Voordat ons die volgende liedjie sing, terwyl ons hierdie koortjie gesing het, How great is our God, how great is His name. Toe dink ek, die woorde sê, He rolled back the waters of the mighty Red Sea. En dit is so groot God is, hy kan dit wat onmoontlik is, moontlik maak. En ek wonder hoe daai mense gevoel het, toe hulle daar voor die Rooi See gestaan het, en die see net oop gekloof was, en hulle soos amper op droë grond daar kon deurstap. En partykeer dan voel dit vir ons, hierdie verskriklike reus staar vir ons in die oë, of dit nou 'n krisis is, 'n familiekrisis, of miskien is dit 'n egskeiding, miskien is dit 'n kind waaroor jy bekommer, miskien is dit gesondheid, miskien is dit finansies. Elke een van ons omstandighede is verskillend. En tog sê die Here dat ons hom moet vertrou, en soos wat hy die Israeliete van ouds op droë grond deur daai magtige see gelei het, was nie net 1 of 2 mense nie, dit was die hele dit was, hoeveel was daar gewees, en al hulle diere, en dit was 'n groot trek gewees, en hoe lank moes die see nie oopgestaan het, sodat hulle kan deurtrek nie, en in dieselfde see het al daai Egiptenare verdrink. So ja, die Here verslaan die vyande in ons, wat teen ons opstaan, verslaan hy. So vanaand is daar 'n magtige reus voor jou staan. Kom ons wees soos Dawid van ouds en sê, met my God is alles moontlik. En daarom wil ons hom aanbid en sê, King of Kings, Lord of Lords, you alone are worthy. Sing dit saam met ons harte tot eer van sy naam. All the earth and heaven
Yes, Lord, here we are, lifting holy hands to you, singing our songs of praise and worship unto you, for truly you alone are worthy of praise. And therefore we bow in reverence and in awe before you, Father, and the Lord Jesus Christ, declaring that you are the King of kings and the Lord of all lords, the Lamb of God who was slain from the very foundation of the world, but who has been raised from the dead, who lives today as the Alpha and the Omega, and the beginning and the end, the first and the last, the bright morning star. Here ons buig in aanbidding voor u, want u alleen is aanbiddingswaardig. Ons dankie vir elke dag wat u vir ons gee, want elke dag is 'n dag van genade, Here. Ons kan nie roem in môre nie, want ons weet nie wat môre gaan gebeur nie. Maar ons sal nie bekommer oor môre nie, want Here, ons weet dat u is al klaar daar, dat u hou ons vas in die palm van u hand, Here. En ons dank u daarvoor. And so, Lord, we pray today, as it was recorded in 3 John 2, that each one may prosper and be in health, Lord, even as our souls would prosper, Father. Because what shall it profit us if we gain the whole world and yet forfeit our soul? But Lord, we thank you that if we confess Jesus Christ as Lord and believe in our hearts that he's been raised from the dead, we shall be saved according to your word, Father. Bless each one that is tuned in. Bless their homes and families, Father. Lord, if there be any need, that you will meet with every need according to your riches in glory by Christ Jesus. And we will always, Lord, be careful to give you all the praise.